Ake ngiyibeke nje maKristu ake nibuza umbuzo wodwa ukuthi ukube uJesu akazange azalwe afike emhlabeni noma uYeshua ngoba ngithe uJesu akekho azange abe khona ukube uYeshua lo esenimbiza ngoJesu namhlanje akazange azalwe uma wakhe uMaria ngabe bukuphi ubuKristu ukube umdli wamafa ubaba uIsaya wakwaShembe wasemantungweni uIsaya Shembe wasemantungweni akazange azalwe ngo1865 ngabe bukuphi umNazaretha bese uyazibuza ukuthi yena Isaya Shembe loyo wayekhonza abani yena njengoba nina nikhonza yena namhlanje uke wazibuza ukuthi yena wayekhonza abani nani maKristu nike nazibuza ukuthi lo Jesu enimkhonzayo noma lo Yeshua ngoba vela nikhonza uYeshua nikhonza uJesu into eninikezwe amaRoma into engazange bekhona emhlabeni yena ke njengesithixo wayekhonza abani wayedala ubani yena nike nazibuza yini lokho ngiyaphinda futhi uma indlovu ezimbili zilwa kulimala utshani njengoba ke uNdabezitha uSontshikazi uShandu kaNdaba enenkinga namaNazaretha bekumele amphendule athi thina sonke sizithupha zegwayini siyafana ngoba nithi thina sikhonza umuntu sikhonza uShembe at least thina uShembe wake waphila emhlabeni emlandweni uyatholakala ukuthi wakwaba khona kangakanani nina maKristu enikhonza uJesu into engakazi ibe khona nasemhlabeni into engatholakala ngisho nasemlandweni bekumele nje amaNazaretha aphendule kanjalo hayi ngenhlamba bafowethu umdala ubabumbatha ukuthi ningamchapha ngale nhlamba lezi nimchapha ngazo okunokuthi nichapha ubabumbatha ngenhlamba ngicela ukuthi nichaphe mina ngiyazinikela kimi inhlamba isanamatheli Ndabezitha ayinganamatheli Shandu kaNdaba ayinganamatheli inhlamba ubatshela iqinisa amaNazaretha kodwa nawe Ndabezitha usagejile awukabi khona nawe eqinisweni ake ngibonge